Dragi naši pratioci, večeras vam donosimo šokantnu i jezivu vest iz Beča, koja je potresla kako Austriju, tako i naš region. U pitanju je još jedan krvavi zločin u kome je život izgubila žena, a teško ranjena njena ćerka. Ovaj događaj unosi strah i tugu među sve ljude koji su čuli za njega. Kako saznajemo, državljanin Srbije ubio je svoju suprugu i teško ranio njihovu ćerku u stanu u bečkom okrugu Leopoldstadt. Komšije su prvo čule rafal pucnjeva, najmanje 4, i odmah pozvale policiju. Kada su pripadnici bezbednosnih snaga stigli na lice mesta, zatekli su beživotno telo žene i ranjenu devojku, dok se počinilac u međuvremenu udaljio. Nakon razmene vatre sa policijom, muškarac je pronađen mrtav u svom automobilu, sa prostrelnom ranom u glavi. Pored njega je ležalo oružje iz kog je, kako se veruje, pucao i na svoju porodicu. Policija je odmah blokirala čitavo područje, a građanima je poručeno da izbjegavaju ovaj deo grada dok traje istraga. Portparolka bečke policije Julije Šik izjavila je da opasnosti za građane više nema, ali šok koji je ostao u naselju ne može se opisati rečima. Posebno zabrinjava činjenica da je ovo već 10. ubistvo žene u Austriji od početka ove godine. Sumnja se da je i u ovom slučaju reč o porodičnom nasilju koje je trajalo duže vreme, a tragičan epilog dogodio se upravo sinoć. Poštovani gledaoci, ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko je nasilje u porodici opasno i koliko često završi na najgori mogući način. Pišite nam u komentarima šta mislite. Da li društvo i institucije rade dovoljno da spreče ovakve tragedije?